Сага архар ылыхын хилынуд, хыдың менгің зурхы сытхылныгыдулыхын йохазан шылнуд. Захамина мөһөтө гыжы узысхылын хайхын азарты хонго дурнуде олыс хорындың фестивальдылгыгдыбы. Оғай байын байылығы харулыхын сайылы болын тамере гол хымжая болғынуд, орыс олысы удырты дымы унгуровый. В этот день, наверное, не случайно наш древний, богатый традициями, сильный, мужественный народ проводит 14-ю встречу. Поэтому мы очень рады встретить наших гостей, наших родственников с одного племени, рода, и встретить, передать эти традиции, которые не нами придуманы, а придуманы нашими старшими коллегами, старшими товарищами. Передать также вот это воспитание нашим детям, внукам. Захамин архит фестивальды хурыжыйрыхын хуршы Монголы, ырху мажын тунхыны болың ахын аймығыда тололықшыдыйы халунар оқтың аба. Монголы хупсығыл аймыға ирыхын айылшыд аңқы тұрушын хия үніхім жайы болғыда қабады ба. Арқым жа сақын бол жайны, бет өтегі елгісігі нәріскер көлі жапсы ото, Закаман әмген ото үдірілгод бойы, санығы тасқыны ото үдірілгодда, басы нет цагаа ур чудиха, хүсгүл чудиха ото бөрет зон олны өмнөс бас талархал илэрхийлж байна. Санаг тосхон цагаа үүр хоёр нэг уулаар ингээд одоо хязгаарлаж байгаа хэлийн залгаа. Тэгэд хайхан ах дүү нартайгаа уулзаад хөөрөлдөх зугаалах сайхан байхт. Фестивалын хайрдыхи удыр ялас гамы мурусонудор дурын байга. Замба булдыхы хилет ырышулы хусы хырыглыхын го хайханы мурусон хурытыр. Хымжая болғы тұхайдылгырынгығыр хайын удырнутта нютага ханюнудха гыхындам жолғыда харарет. Намсалма Барбонова, Владислав Цыбенов, Бурят ТВ, Захамина МК.